Dva čovjeka, dvije vizije, zajednička misija. Igor i Vlado predstavljaju Igora i Vlada. Pri upotrebi detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na podcast posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom. A da vi rečem. Vlado. Ajde. Jesmo li došli do kraja sezone? Ja za Braća- pjesmu nema. Jel tako ide to? Braća Šateri tako kliču iza kamera, njima je baš ono dobro. Počeli su A i kablove neće da i nama, montaju. jeli? Ne zna nama dobro što je kraj sezone. jel? Kraj sezone, dobro, Ali idemo vidi, na pazi, on ne zna da je kraj, shvataš? On je mislio da ćemo mi još da ih maltretiramo. Ne, ovo je kraj, zadnja epizoda, treće sezone i Koliko je mante epizoda ove sezone? A nisi ti još uključen, Neka tako ti, da ti sjedi čutiš, tu, ti sad, još- sad ima najava. Sad ide najava prvo, Ćutiš ti sad. kao da nisi došao. I šta da radim? Ovi novi što ih ne pripremimo i svidio kako upadaju u... Nije, to ti je fudbaler, to ti je to, brate, ja sam ti rekao nećemo fudbalerov podcast, a ti navaljuješ. Ali- baš o tome, Jes- baš o ne, to, prvi to- fudbaler ne, u podcastu. To, ja sam rekao ću intelektualce, a ti kažeš ovo ti je intelektualac i To je- fudbaler, to jesi je- tako rekao? Jes. Hoćeš ga onda ti najaviti? Nema šanse, ali završi ti sad misao. Evo ovako, ovo je sad za mene baš onako jedna fina prilika da uradim nešto što nijesam u karijeri. Pitao te čovjek, jel ti ovo zadnja epizoda? Jel? Pa tako ne bi lećeo u riječ. Jel tako? Tako nekako, nešto Yes. rekao. I meni intimno jako draga će biti ova epizoda, zato što ću sad uradim nešto što smo trebali da uradimo davno, ali prvi put sam se suočio prije 3-4 godine, sjetit će se ono, sa činjenicom da je jedan mladi fudbaler koji je napravio nešto u karijeri, da mi kaže tipa, što ću ja, ja ga zamolio za intervju, ajde da radimo nešto u studiju, ajde da se ispričamo, da ti kažeš nešto što bi trebalo da kažeš, tako on kaže, neću ja, nemam šta da kažem, zašto ću ja da gostujem, što bih ja gostovao, kao nisam ja ništa uradio, ajde sačekamo malo pa će onda, znaš nešto, ja znaš tu, zblanut, rekao, moguće da je ovako sazreo, znaš, u tom trenutku, i nije mi bilo jasno u početku, ali sam shvatio, znaš, i onda mi se složilo neke stvari, itd. I sad kad smo dobili zadatak da bude neki fudbaler u podcastu, meni je baš drago što je on pristao, iako sam mu ja i tad rekao, ti ćeš mene da cimaš za intervju, ako budeš htio nešto da pričaš. Dobro, možemo slobodno da kažemo da je on nas zvao i za ovaj intervju i sve to i da smo mi to rekli, ajde, nije zgodjeli fudbalere, Ako mora. Ako Ne, mora. ne. Naš sljedeći gost, vi već Posljednji! znate, Posljednji! bit će Telop, pisat će ime i prezime i tako dalje, ali to je dečko kojeg ja mnogo volim njegovu porodicu, koja je onako, Igor pomenuto, intelektualci, sve redom, njegov brat izvrstan lik, njegova majka izvrsna žena, njegov otac, moj prijatelj, u stvari, on je meni prijatelj, šta sam ja njemu ne znam. Ti nikome ništa To. Svi se suočavaju s tim sa mnom, znaš. A Boris Cviljanić je jedno fino dijete koje sam ja upoznao na vrijeme i koje me nekako uvelo u taj svijet fudbala sa druge strane, pričao mi o nekim stvarima koje se dešavaju iza scene, pa sam ja ukapirao kakav je fudbal u stvari, sport, život, koliko tu treba stvari se poklopi da uspiješ, da ne uspiješ, mnogo nekih interesantnih priča mi je ispričao. I slačionice. Ne iz slačionice. Iz treninga. Ako te interesuje kome, čiji, dokle, to nećemo. To mi je klasika za fudbalere, znaš, priče iz slačionice. Vidi, hoćemo da ga uvedemo, Neću još, a moram sad da kažeš, je li Boris onaj tip, a ti ćeš da kažeš da nije taj tip, ali ja ću da te pitam. On će misli da je skriven na kameru ovo. Nije, je li Boris onaj tip fudbalera, stavili smo srce na terenu, krenuli pa stali, ispoštovali smo dogovor slačionice. To je fora, kapiraš? Ispoštovali smo dogovor slačionice. Pazi, on je počeo da daje intervju s 10 godina, kapiraš? I svi I to izbjegavao ispucao. Sve izbjegavao Tako da, Boća, hvala što si pristao na intervju koji si običao da nećeš dati. Nikad. Prije 4 godine. Hvala vam što ste zvali. Kako si? Promijenilo se za te 4 godine. Dosta. Kako si, Mili? Si dobar? Dobro je bio sad karantin, bio je, kao što svi znate, i virus.
posljednjih 2-3 mjeseca, tako da ja sam zaglavio tu u Slovačkoj sa tatom. To i nije bio neki plan početni, ali eto, tako smo ostali, klub insistirao da ne idem iz zemlje, ja se vraćam u Crnu Goru jer bili bi obavezni karantini po povratku i tako mnogo bi bilo problema, tako da sam tu ostao. Stao sam tu i nije bilo sporta nikakvog, nije bilo ničega, tako da je bio neki poseban period, dosta drugačije od svega što sam do sada doživio. Igor će sad nešto da te pita, on jedva čeka da te pita nešto. Znaš, kod nas je neki plan da ovi što znaju bolje te ljude koje zovu u goste, da oni ćute i stoje sa strane. Što će vam te pita? Znaš, kad je bio trening plan, kakav ti je odnos sa trenerom, jesi imao specijalni režim ishrane, jesi trenirao, kako si se snalazio. A ja ću ti pitam, igraš li igrice, na primjer, razumiješ? To mene živo interesuje. Znao sam da ćete pitati. Spremio sam se, malo sam igrao za njih 5-6 dana. Nisam zadnje sigurno 2-3 godine, bukvalno, PlayStation imam, tu nisam ga palio. I pošto sam s Bojanom Dubljevićem dobar, jer smo igrali zajedno, to jest igrali smo u istom gradu kad sam bio u Španiji, poslao mi je poruku jedan dan da skinemo NFL, pošto pratimo NFL sezonu cijelu, sve gledamo zajedno uveče. Pratili smo Super Bowl, sve smo pratili i on kaže ajde skini Madden, se zove igrica, Madden. I kaže ajde probamo da igramo. I onda sam skinuo to i za vrijeme karantina smo svaki dan igrali, bukvalno po par sati i tako mi je dosta vremena i prošlo. A jeste igrali zajedno ili ste igrali jedan protiv drugog? Jedan protiv drugog. I? Ko šta uzme? Ko koju ekipu uzme? Znaš kako je počelo? Znači, on je igricu igrao 10 dana prije mene ili 5, nebitno. On inače igra bolje ovo što se puca i to. I ja sam skinuo igricu i nisam znao da igram, stvarno na početku, nisam imao pojma, realno, šta je pas, ni samo igru ne znam pravila dobro. I on je bio tu dominantan prvih 5-6 dana, međutim kad god bi prekinuli da igramo, ja bi nastavio da igram tamo, da treniram. Ima trening i objašnjavaju ti sve šta treba da radiš, kako u kojoj situaciji. I ja sam trenirao, boga mi, par sati dnevno. Što ti je profesionalac čovječe, ja nevjerojatno. I onda se situacija promijenila, dosta puta izlazi iz igrice, moram te se. Možda je nestajala struja u Španiju. A koje birate? Ja mislim da je to. To oni su bili ugroženiji covidom. Koje ekipe izaberete? Znaš kako, koju god ekipu da izaberem ja, ona je previše jaka, a onako i on izabere, to su kao outsider i on igra sa slabijima da bi on nešto. Tako da šta god uzmem, bukvalno, znači osrednji tim, bilo koji tim nije bilo. Znači, ko sluša podcast, ne gleda samo da zna da je Boris već 2 puta čima prvrnu na ovo bolja ekipa. A znam si Nikšićanin kad gubi, kad mu teško pane, znaš, Dubljevići, mogu misliti. Ja sam vizualizovao situaciju. To je to. Što si ti uložio, određeno vrijeme da izučiš materiju. Dobro, stigli smo do kraja podcasta, ja sam isputao sva moja pitanja. Vlado, možda preuzmeš. Boća, zovu li ga Boća? Ne, ja ga zovem Grivašu po ovom špicu i s tim. Boća iz Podgorice, Boris, to nije to. Sad ćeš da nam ispriča to. Igor mrzi kad postavljam pitanja, znaš gdje si se rodio, šta si radio kad si bio mali, ali ja mislim da je to bitno da neki možda klinac čuje, sazna nešto novo, možda krene da razmišlja na tvoj način, sličan način, jer neđe si sad baš i kroz ovu priču o igricama u stvari pokazao kako i na koji način razmišljaš o sportu i o tvojoj profesiji i karijeri. Ali ozbiljno, ti si prvi Bjelopoljac u podcastu, imali smo Petar Popović, on je bio prvi Cetinjanin. Petar, prvi Cetinjanin. Petar prvi... Pa šta ste samo Podgoričane zvali do sad, jel? Pa nije, nego, znaš kako, morali smo da iskažemo taj lokal patriotizam, navodno, zato što Igor iz Kotora, ja iz Nikšića, ovo je dijaspora neđe ođe za nas, znaš. I onda smo mi svi ođe, mi Podgoričane, realno doživljavamo kao pripadnike neke niže vrste sugrađana. Mi smo nekako iznad njih, znaš, kad dođe Kotoranin u Podgoricu, znaš, to je to njemu. Kad dođe Nikšićanin, trešnja, višnja, znaš i sam kako to izgleda. I onda smo Podgoričane nekako uvažili. Eto, da ne ispane da smo im uzeli, ali da plaćamo porez. Kao glavni grad. Glavni grad. Ajmo malo o tome. Bijelo polje, kako si počeo da igraš fudbal, zbog čega? Šta se desilo tu? Što će drugo da radi? Jeste li imali gdje da igrati?
Iskreno, ja se ne sjećam pola tih stvari, kad sam bio dijete tako, samo znam da sam bio vazda s loptom po cijel dan i možda s nekih 5-6 godina, ne mogu sad tačno ti kažem, smo krenuli i Oleg i ja da treniramo. Oleg moj brat, sad je doktor, uskoro će specijalizuje, ako Bog da, i pedijatriju. Krenuli smo da treniramo, mene je zanimalo to, njega nije zanimalo, tako da je on ubrzo batalio, jer je roditelj obavistio posle par treninga da ako očekuju da on postane fudbaler, da će se razočarati. Tako da im je već rekao šta ih čeka, a ja sam stvarno bio po cijel dan sa loptom, školsko, ja sam živim, to jest kuća je naša u Bijelom Polju, odmah pored škole, gdje je teren, tako sam stalno bio na terenu, stalno sam bio sa ljudima od 25 godina koji su tu igrali, nebitno momcima, 16, 17, 18, ja sam bio dijete i stalno sam igrao sa njima. I tako je sve nekako i krenulo. Počeo sam treniram, ko zna, u Bijelom Polju, Vunko je zatvorena fabrika, tu je bio jedan stadion koji nije ličio ni na što naravno, ali u tom trenutku nama je to bilo super. Kod trenera Boška Šarapića pokojnog, koji je nevjerojatan čovjek i nevjerojatan utjecaj na mene imao već u tim godinama, da bi kasnije nastavio kod njegovog sina Dula Čarapića, koji sad radi u mlađim kategorijama reprezentacije. I onako to iskustvo pamtim samo po dobrom, zato što je stvarno, mnogo sam stvari naučio i nije uopšte bio fudbal u prvom planu u smislu daj go, odbrani, ne znam šta, već jednostavno kultura, osnovne ponašanja, neke, kad god bi nešto napravio loše, u smislu ponašanja lošeg, dobio neki karton ili se posvađao s nekim, dobio sam prekor. Kad bi izgubio loptu, ne bi dobio nikakav prekor. Tako da to je dosta uticalo na mene u tom smislu. I taj čovjek je stvarno na mene ostavio, bio je značajan u mom djetinjstvu, u mom odrastanju i mnogo sam mu zahvalan. Kad si pomenuo sad trenera, odnosno sina njegov koji je sad trener reprezentacije, kad smo kod reprezentacije, da te ja pitam, možeš li ti sad s ove tačke da vidiš nekog klinca koji ima potencijal i koji je različit od drugih? Znači, imaš ti sad dovoljno iskustva da vidiš dijete koji zna da vuče loptu, da igra fudbal i koji ima neki potencijal za reprezentaciju šutra, ili vidiš da je to samo jedan prosječan fudbaler kojemu je to nešto što će mu dosaditi za 2-3 godine, kao što je tvoj brat vidio da ga ne interesuje, može to na terenu da se vidi ta strast, ili kad to djeca eksplodiraju da pokažu neki vanserijski talenat. Zašto ti to pitam? Pitam te zato što sam ja van tog sporta i jako teško razumijem te stvari. Naprimjer, imamo sad priču iz Kotara, jednog mladoga Radulovića, Andrije, za koga je, na primjer, cijeli Kotor, ja ne znam, ja mu dobro znam roditelje, moji su godište, ali ja, na primjer, nikad nisam znao za njega da je to toliki potencijal, a navodno je cijeli Kotor znao unazad 8 godina, 9 godina da će to dijete da eksplodira. Je li to stvarno tako? Ili ljudi vole da kažu sad kad se neko pojavi neđe, viđalo se od malena da je on to? Eto, pitam te to. Znaš kako, vjerojatno Vlado ima slično mišljenje o ovome. Nekako, mnogi fudbaleri nisu za trenerski posao. I mnogi fudbaleri nisu za scouting posao. Jednostavno, većina njih dođe da igra tu i razmišlja isključivo onome što im se kaže da rade, odrađuju taj posao, ili većina njih, to jest ima ih pojedinaca koji jednostavno imaju taj kvalitet više, ali oni ne posmatraju fudbal ovako u slobodno vrijeme, ne gledaju utakmice, ne zanima ih to. Ja nisam jedan od tih stvarno. Ja pratim fudbal nenormalno puno, znaju svi moji u porodici, zna moja djevojka da mnoge stvari sa strane sklanjam da bih ispratio neke utakmice jer stvarno me zanima, to je onako moj život. Ja sam dobio priliku da igram fudbal i da od toga živim i to da živim sasvim pristojno. I zbog toga sam neizmjerno srećan i ne moram da radim nešto što ne volim, a samim tim, pošto volim to toliko, stalno sam u tome. Da se vrati na tvoje pitanje, ne znam ko je momak o kojem pričaš. Nije ni važno, nije ni važno, ali jel stvarno može da se vidi nešto sa 10 godina, kažem, ovo je samo svježe od prije 3-4 dana, pa jednom sad svi vide, svi su znali za taj potencijal unazad 10 godina, ali eto, jučer se desio. Pa znaš kako, ovako ja iskreno kad ti pričam, kad gledam ja nekog dok igra neku djecu, zavisi dosta stvari. Prvo zavisi koju poziciju on igra. Jer, recimo, za jednog štopera, za odbrambenog igrača, ako nema dobar mentalitet u smislu bezobrazluka, želje da nekog
razvali, da nekog ubije u nekim trenucima, da bude prljav, da bude prgav, da bude onako dosta negativan u očima drugih ljudi. On možda i ne mora bude neki najbolji fudbaler na svijetu, ne mora da ima prvi dodir savršen, ne mora da ima neki pas. Vidiš da takvi igrači danas prave razliku s tim mentalitetom. E sad, dobrog fudbalera ja smatram da je lako prepoznato. On može mu daš loptu, neki žonglira 20 puta i baci mu nezgodnije 2-3 lopte, kako će da je primi, kako će se okrene. U suštini to vidiš je li za fudbal ili nije. To je dovoljno. E sad, za neki veći nivo, mnogo stvari tu treba se poklopi u smislu što mnogo ljudi sa strane ne gleda je bezbroj fudbalera koji su na treninzima mnogo dobri, koji prave razliku na treninzima, međutim na utakmicama jednostavno nisu u stanju to rade. To je pritisak koji oni sami sebi nametnu, koji im trener nametnu, okolina, nebitno. I mnogo fudbalera ne ispuni taj svoj potencijal zbog te neke mentalne strane. Zbog toga što više treniram, što više igram, što više ljudi upoznajem, shvatam da mnogo je bitna ta mentalna strana. Pričaju rad je najbitniji, 80% talenta, 10%. Ja bih rekao da je 70% glava fudbalera i bilo kojeg sportiste. Evo ti primjer tog Bojana Dubljevića o kojem smo pričali na početku. To je momak koji jednostavno ima nevjerojatnu glavu, jer on iz inata igra protiv svih i iz inata hoće da ih pobjedi, da ih preskoči, da ih odgurne, da da više poena i inat je njegov glavni pokretač u svemu. Tako da to pitanje je dosta opštirno, ali u smislu možeš je prepoznaš dobrog igrača, talentovano dijete, siguran sam da može svaki dobar trener za 5 minuta da to prepozna. Borise, to je ovo interesantno Igorovo pitanje zato što si ti praktično negdje prepoznat vrlo rano kao neko ko se izdvaja od svoje generacije, jel tako? Mogućnost je naravno da si ti bio viši, brži i tako dalje. Kad se desio taj moment kad je neko rekao ovaj mali ima nešto, taj X faktor o kojem svi pričaju, a koji niko ne može u principu da definiše, jel tako? Mi rijetko možemo da kažemo taj element te čini takvim da imaš taj X faktor i to ono nešto, jeli? Nego jednostavno neko ko, o tome si malo prije pričao, neko ko ima malo bolje oko, ko gleda stvari malo onako kompleksnije i drugačije, može to da uoči. Kad su tebe prepoznali kao talentovano, lupa, ima potencijal? Ja u Bijelom Polju dok sam još bio, stvarno sam kao dijete tad igrao za mnogo starije generacije, za 2, 3, 4 godine starije generacije i stvarno sam pravio razliku. Međutim, to je dosta usko gledano. Svataš, u Bijelom Polju, u tom periodu kad Crna Gora se tek zemlja kao zemlja se osnivala, reprezentacija se tek osnivala, ja sam tad imao 10-12 godina, nije bilo generacija koje su igrale, tako se ja nisam izmirio do neke 12. godine, 11-12. godine sa momcima iz Podgorice, iz Budve, Kotora, nebitno. Tako da u tom usko gledano, ja sam, čim sam počeo da igram fudbal, stvarno bio onako drugačiji od drugih, da tako kažem. Međutim, kad smo prešli da živimo u Podgoricu, onda je kao igrica se restartovala potpuno, niko te ne zna, nikoga ne zanimaš. Jedva sam uspio da dođem na probu u budućnost kod Slavka Vlahovića i tu je krenuo onako neki moj novi život, novi put i novo dokazivanje. Stvarno, kao da sam prešao u drugi klub u zemlji gdje me niko ne poznaje, recimo tako. Prvi transfer pravi. Tu je, da, bukvalno tako. I samim tim tu je krenuo neki novi život i tu je trebalo opet čovjek da se dokaže, ali smatram sam onako dosta brzo se uklopio tu i dosta brzo počeo tu prvi razliku. Kako je bilo to, na primjer, u porodici? Kako to izgledalo? Tvoji roditelji su intelektualci, tvoj otac je bio direktor škole, znaš, onako kad neko, ne znam, takvi roditelji pa razmišljaju o tome sin će da im se bavi fudbalom. A Igor je malo prije govorio o tim nekim predrasudama o fudbalerima. Koliko se tu uklapalo i kolika je ta podrška bila iz porodice? Pa znaš kako, mi u Podgoricu nismo preselili da bi ja igrao fudbal ili nešto, već preselili smo da bi Oleg išao u gimnaziju, jer je to onako najbolja škola u Crnoj Gori, on je izuzetno pametan, inteligentan momak i oni kao naši roditelji su smatrali, pošto su i oni intelektualci, profesori matematike, fizike, da i mi treba imamo najbolje moguće školovanje. To što sam ja počeo da igram za budućnost, u tom trenutku je čista, recimo, slučajnost. Eto, došao sam tu da probam treniram, da vide sam li dovoljno dobar i nije uopšte bio fudbal u prvom planu moje porodici. Majka i tata su forsirali školu, najviše je majka.
ja kad sam potpisao ugovor za PSV, sa tih 16,5-17 godina, i dalje nije bio fudbal u prvom planu. I moja majka i dalje forsirala školu, i dalje forsirala da ja završim gimnaziju redovno, da imam najbolje moguće ocjene i igrajući za prvi tim budućnosti već u drugoj, trećoj sezoni, ja sam išao u školu i posle treninga i prije treninga na časove, na kontrolne zadatke, na pismene. Gledalo mi se kroz prste, ali nisam mogao, nije bilo dana kad nisam bio u školi. To je potpuno atipično, na primjer, za današnju situaciju kad klinci, evo čak imamo nekih primjera da napuštaju osnovnu školu, odnosno završavaju razrede i osnovnu školu vanredno u odnosu na to što si ti radio. Koliko misliš da ti je to neko široko obrazovanje i, ajde tako kažem, što si morao da se boriš na dva fronta, da ti je pomoglo kasnije kad su krenule u davanju izjava. Prave borbe i u davanju izjava. Pa, znaš kako, smatram da je obrazovanje izuzetno bitno i smatram da je to nešto kroz što svako dijete mora da prođe. Jednostavno, neke osnove moraju da budu tu. Sad, pazi, nismo u Europskoj uniji, pa sad u ozbiljni klub nećeš otići prije 18. godine, to je sigurno. Tako da smatram da od te 18. godine da ukoliko si stvarno super talentovan i koliko si stvarno onako praviš razliku, čekate nešto sa strane, smatram da možeš odvojiš malo vremena da čisto, ako se desi nešto, ne Bože, da si u stanju da nastaviš neki normalan život posle toga. Jasno. A? Ne znam, brate. Ti si vidio kako je pametan, nisam ti rekao? Znam, ali on sve tu te ide, te uči, niđe futbala ja ne vidim hoće. Pa, hoćemo li da pitamo za to? To se desi, jel valjda? Jel? Pa ne, to me... Kad ti se desilo to da si futbaler? Da stvarno se osjećaš bitnijim? Koliko je bilo godina kad si se osjetio bitnijim? Pa tako, kad sam debitovao za prvi tim budućnosti, recimo. Napunio sam 16 godina, prelazak 15. na 16. i kad sam prvi meč odigrao za budućnost. Onda si uzeo 100 u velemet. Jel? Da. Vjeraš da nisam, ne pamtim, nisam izašao u životu u diskoteku 2 puta. Ali, stvarno tad mogu da kažem da sam osjetio razliku u smislu, naš igrač pod Goricom, mrzite zapad. Da, čuješ, znaju u školi svi ko si, šta radiš, čime se baviš, sa igrači ti pričaju, ti ćeš biti tu, bit ćeš tu, ovako stiže ugovor iz Holandije, tako da tu je oko bio bum stvarno, ali ja sam onako, iskreno govoreći, škola mi nikad nije bila neko pretjerano zanimljiva, iako sam bio dobar u njoj. Već od tih mlađih kategorija u mojoj glavi je nekako bilo, nisam ja sad sebi govorio ili mi je neko punio glavu, znaš, ti ćeš da ideš u inostranstvo, ti ćeš da igraš. Jednostavno u mojoj glavi je bilo kao sigurno, ja kad punim 18 godina idem neđe u inostranstvo da igram i bit će tako. I to nije nešto što sam ja sa sebi terao da razmišljam ili ne znam, vježbe mentalne što sad na sve strane se puca. Imaš jednoga, jednostavno. Spojit ću te s čovekom, Ajde, pušti čega priča, vidiš da si ga zbunio, brate. Dobro, ajde, nisi radio mentalne vježbe, ajde, šta si radio? Treba čovjek 4 škole da završi da može Vlada da isprati, znaš, da pušti te njegove upadice i da nauči da ga ignoriše. To ti je najveći dostignuć u životu. On je naučio, znaš, još davno, da mi ignoriše. Zato i uspio. Vlada izazov. Ja sam izazov. Pa šta si radio da dođeš do inostranstva? Mnogo fudbalera se izgubi u tim godinama između kadeta, ajde ti Igore, omladinaca i seniora. Slušaj, evo, ja sam trenirao fudbal, pa sad ovo. Ovo je strašno. Pazi ovo, u prošlo je trenirao rukomet, sad je trenirao fudbal. Vidi, molite, ja sam trenirao... A čitavo vrijeme se ne bavi sportom. Slušaj, ja sam svaki sport trenirao tamo onoliko da imam jednu priču da ispričam, razumiješ? I ja kad imam priču, ja bataljujem sport. Ja fudbal sam trenirao tačno godinu dana, neđe 6. osnovne. I tadašnji trener, nije sad bitno ni ime ni sve to, iako se sjećam, loš uspomen. Je mene znao, ja sam dobar đak bio. I ja sam bio sve kontra onim prgavim momcima šta ja znam. I on nekako da bi mene zaštitio, valjda od svih, to sam ja to kasnije shvatio, rekao je pred svima, od ovoga momka će biti veliki fudbaler. Iako sam ja bio generalno loš, ali nekako da bi valjda mene digao sam upoznan da bi zaštitio. I svi su počeli naglas da se smiju i da se prodaju sa njim i sve to, ali on je stao i meni je to kao djetetu nenormalno značilo, iako ja naravno
vidio ništa o tome, nisam znao sad da ja ne želim da budem sve to, ali je to kasnije tek kroz staranje moje kasnije shvatam da je vjerojatno puno te djece u stvari treneri pokušavaju da zaštite, da nagrade od drugih govoreći da će biti veliki ljudi i veliki fudbaleri. I nesporno da je meni to tad značilo. Ja sam stvarno narednih mjesec, 2, 3, svaki trening išao s tom mišljom kako on to rekao, on vidi nešto što ne vide drugi itd. Jako su sviđali da niđe veze od mene nema. To je bilo neđe 7. 8. razuma, pauze jedno 2-3 godine, pa onda godinu 2 rukomet i ja, eto, cijeli život se bavim nekim sportom. Ovoga ti pitati ili ga ja pitam? Pa ne, moje pitanje je u stvari drugačije bilo u odnosu na tvoje. Moje pitanje je koliko je, neću pitat procenat, ali koliko njih živi tvoj, da ne kažem san, ali želju za tvojim životom, a jednostavno se razočara i u tom momentu razočarenja, kad im neko izmakne stolicu, on nema više zašto da se uvati, nema tog obrazovanja, nema te potpore u porodici, nema te potpore kod trenera i jednom ljudi se nađu sami sa sobom, sanjajući na život, gdje im neko sve govorio i čerao ih je da budu neki profesionalni fudbaleri, da će biti nešto od njih veliko, a na kraj, nažalost, ne bude, neću reći ništa, ali ne bude to, nego za glave u neku nižu ligu i da preživljavaju, da im u stvari fudbal hobi, a ne izvor prihoda i života. Jasno. Pa, nažalost, ima dosta takvih slučajeva. Mislim, kad pogledaš sve generaciju za generacijom kojom sam ja igrao, kako sam ih preskakao, kad pogledaš iz tih generacija koliko je izašlo fudbalera, da igra u inostranstvu, da igra za reprezentaciju, jako je mali broj. Jako mali broj. Što znači da većina njih nije se ostvarila onome što je vjerojatno planirala. Sad, ta tema uticaja roditelja, trenera i svega, to je dosta opširno i onako o tome bi moglo dosta se razglaba, zato što Crna Gora je posebna zemlja. To nema, ja to nisam niđe sreo. To ćemo da pričam, to je tema. Niđe nebo niđe te ljepote, da je vječna, da pričaj malo, eto, pričamo to. I niđe takvog mentaliteta. Kaži, što nisi sreo niđe? Kažem, niđe nisam sreo takav mentalitet. Što je to? Kakav je to mentalitet? Da ljudi vjeruju toliko u svoju djecu, to, mi najviše volimo svoju djecu na svijetu. Jednostavno, ja mislim svaki roditelj voli svoju djecu, i Šveđanin, Norvežan, nebitno. Međutim, mi u našoj djeci vidimo neki uspjeh i prosperitet, a smatram da to jednostavno ne bi trebalo bude tako. Ako dijete ne želi da igra fudbal, nek ne igra fudbal. Ne može se od njega napraviti fudbaler ako on ne osjeća ljubav prema toj lopti, jer dijete koje ne ode van treninga samo da šutira loptu sat, 2, 3 dnevno i koje nije opsjednuto time, ja smatram da jednostavno to dijete ne može bude fudbaler na nekom ozbiljnom nivou. E sad, koliko je momaka nije uspjelo, veliki je broj momaka koji nije uspjelo, meni jako žao jer ih je bilo vrlo dobrih fudbalera, zna Vlado jer je pratio sve utakmice, bukvalno je snimao, mi smo se od tad počeli naš odnos i zna da je bilo dobrih momaka koji danas, neki su na univerzitetima, neki nisu ni završili srednju školu, neki igraju na nižem nivou i meni je jako žao što je tako, ali to je surova realnost i takav je život. Jednostavno ne možemo svi da uspijemo onome što zacrtamo ako ne zacrtamo dovoljno jako, a ako zacrtamo dovoljno jako, možda ne stignemo dotle nego neđe niže, a opet budemo zadovoljni, tako da to je jedna ozbiljna tema, onako i dosta je komplikovano sve to. Borise, sad si pomenuo prvi ugovor, veliki, znao se da ćeš ideš u Holandiju, PSV, kako si došao do PSV-a? Svi nekako misle da je to lako, dođe neko, kaže ti ideš i završiš. Ti si 2 puta išao na određene trening kampove, ljudi su te gledali, dolazili da te gledaju, razmišljali, promatrali, razmatrali, tu je veliku ulogu imao tvoj menadžer. Kako si ti proživljavao te sve momente? Jer to je neđe ispunjenje sna, je li tako? Pa da, sigurno da jest. Ja nisam nešto bio sad previše u to zanesen i nisam previše razmišljao o tome iskreno, jer sam onako bio stvarno prezauzet, da kažem, što je čudno za dijete, ali stvarno škola, trening svaki dan, utakmice vikendom, da jednostavno nisam imao vremena sad da razmišljam o PSV-u i svemu tome. Počelo je tako što Igor Gluščević, moj agent, mi je rekao hoćemo da idemo na probu u PSV, neđe su te viđali, hoće da provjere jesi li ti stvarno to što se priča. Ja sam rekao ajde, idemo na probu, tata je rekao može i otišli smo u Eindhoven. Jedan trening, jedna utakmica, drugi trening, druga utakmica, treći trening
i jednostavno tako se poklopilo da je Koku bio trener drugog tima. Ja sad imam 16 godina, a to su momci od 21-22 godine. Igrao sam protiv njih, igrao sam super i on je rekao, hoću ovoga momka da kupite. On je već bio potpisan za prvog trenera PSV-a. On je rekao, hoću njega i tako da je tu bio onako dosta značajan korak ka svemu tome što je on to rekao, jer je on neko ko kasnije postaje čovjek koji odlučuje o svemu. Tako da vjerojatno svi ti negativni odgovori sa strane su onako dosta brzo eliminisani jer je čovjek rekao, hoću njega. Tako da nije se tu sve završilo jer su Holanđani dosta komplikovani, dosta sve hoće da na najjeftiniji način sprovedu, hoće sve da ispitaju, da analiziraju, da provjere, pa su dolazili tako 100 puta da me gledaju u Crnu Goru, za reprezentaciju su me pratili svuda, pa su tu javili neki drugi klubovi i kad je došlo vrijeme za ugovor, oni su ponudili ugovor koji je bio prvo smiješno nizak, koji je odbijen, to je ono bilo kao hoćeš da nas jedneš ili nećeš, pošto Crna Gora, budućnost je bila u strašno lošim uslovima. Igor je rekao, nema trika, ovo nema šanse, to je ponižavajuće, onda su oni poslali pravi ugovor, onaj koji je dogovor. Pogrešno su touchman stavili prvi put. Ne, izbrisali se neke nule, vjerojatno. I onda je sve to poslato kako treba i eto, to je neki put komplikovano jako i pogotovo jer je Holandija, recimo da je neka druga zemlja, da je Italija, Španija, Portugal, Njemačka, nisam siguran da bi toliko analizirali, ali oni kao onako zemlja koja mlade igrače nenormalno puno cijeni, analizira, stvara najviše recimo, trebalo je se prođe nekih 100 nivoa da bi se došlo do tog cilja. Stalno nešto, klinci, pogotovo ovi novi roditelji, naravno, stalno oni nešto misle da je sve do jednog momenta, do jedne utakmice, do nekog briljantnog trenutka, te gol nakazicama, te spasio neko s gol linije, sve zavisi od pozicije. Ajde, jel možeš da nam dočaraš tu anegdotu kad je došao predstavnik PSV-a da tebe gleda sasvim slučajno, jel? Oni su došli u stvari da igraju protiv Zete i Igor je iskoristio priliku da te pokaže uživo, jel? A ti si u stvari bio onako ispod nekog svog nivoa, recimo. Kako je to izgledalo i jesi li imao uopšte nisi znao, pretpostavljam da će neko tako da te gleda, ja? Pa nisam znao stvarno i to je bilo onako, kad se sjetim stvarno, katastrofalna utakmica, znači, raspadao sam se, znači katastrofa, sunce, možda si ima neki domaći iz matematike teški koji nisi spio, pa to opterećivao. Jeste, vjerojatno. Nisam mogao u fudbalu da razmišljam. Znaš kako, ugrijalo je sunce, upeklo je, nije moglo ništa ja nisam mogao se mrdnem. I oni su došli na poluvremen. I sad Igor je rekao tati da dolazi sa Marcelom Brancom, jer koji je sad sportski direktor Evertona, da gledaju to. I tata mi je s tribina, onako na poluvrijeme, pošto ja vidio već kakva je situacija, da ne mogu niđe, maše mi i govori mi kao gledaju te. Međutim, ja da sam bio pametan i imam u glavu sad koju imam, otišao bi tamo, baš me briga što je utakmica, otišao bi da ga pitam ko me gleda. Jer nikad mi čovjek u životu ništa nije s tribine ni dobacio, ni rekao, ni pokazao. I taj se uzbudio, ja vidim skače, nešto pokazuje. I ajde, rekao, dijete, razumiješ, pubertet, nećeš da ga pogledam. I dalje se nastavlja to moje raspadanje, katastrofa. I desi se neka akcija gdje ja prođem mi 4-5 igrača i stvarno ih zgazim. Međutim, poslije toga je bio stvarno, kad sam čuo ko je bio da me gleda i sve, bio sam stvarno razočaran, ali to je trajalo 2 dana kod mene iskreno u mojoj glavi, zato što jednostavno moja glava tad nije mogla da previše razmišlja o tome. Ali eto tako, to je dosta poučna priča za sve one koji misle kao ako odigraš neće loše, to će biti katastrofa, gdje je bitno. Ili ako odigraš neće super, onda će sve da ti se otvori, jel? Znači nije sport incident, nego je konstanta, jel? To je bitno. To je neka je konstanta, ali jako je bitan taj prvi utisak, recimo, koji se desi često kad dođe neko te gleda po prvi put uživo i prate te cijelu utakmicu, da ti odigraš super, da onako napraviš neke poteze. Jako je bitno kod svakog čovjeka taj prvi utisak. Smatram da to jeste, ali neki tvoj nivo. U suštini ja mislim da igrači imaju određeni svoj nivo koji imaju u svakom trenutku malo gore, malo dolje, zavisno od utakmice, ali
taj prvi utisak jeste jako bitan, kad te uživo neko gleda prvi put i ako odigraš stvarno super, onako to ostavlja na ljude neki značajan trag i kasnije u svemu tome, kad te neko vidi lično kako se ponašaš, gdje kamera ne snima, shvataš, i kako se krećeš bez lopte kad kamera ne snima, jer sve to ne može se vidjeti na televiziji, tako da smatram da onako tu baš treba se zapne, pogotovo u tim trenucima, ali u suštini koliko si dobar, toliko si dobar i teško može to da se nešto slaže. Tako je, bravo majstor. Dobro, ali ti nešto? Ili da ja nastavim? Kakav je osjećaj kad potpišeš ugovor tako s velikim klubom? Kakav osjećaj, divan osjećaj, evo ja ću odgovoriti. Agent, Boris, tata... Novine, mene interesuje ovo. To mene pazi, interesuje, on je potpisao ugovor i nije mogao da objavi, sataš, jedno vrijeme. Je li tako bilo? Tako bilo nešto? Jeste, godinu dana skoro. Godinu dana si to držao u sebe. Zamisli koliko je žena propuštio zbog toga. Brate, možda ih je tamani dobio, znaš. Možda da dobiješ da nije rekao, što su mislili da ostaje tu. Kako to izgleda, ono, kad ti potpiše, ime, prezime, super. A znaš da si tad, ostvario si sad, riješio si neku egzistenciju, reci što ti ne može meni da ovo, su ljudi kad to. si ti potpisao to i godinu dana, jer si ti onda fino rekao da si ti povrijeđen godinu dana, da se ne bi povrijedio. Ne, povrijedili su ga ovi iz uprave. Jel? Dobro, vidi ovoga, alo. Čovjeku nije prijatno. Nema veze, nema šta da se... Nemam pojma o čemu se radi. Mene stvarno interesuje. Kakav je to osjećaj bez šale? Znači, potpisao si to, pušti to kakav je osjećaj, stavi olovku na papir. Isti, brate, za 10.000... Brate, ti si to jednom uradio kad se ženio, ti si jednom uradio to kad se ženio i sad ti kao... Ti si se 2 puta oženio. Ja sam to potpisivao, znaš, Ovaj se potpisio ovako, ga god pita, on se potpiše pred matičara s njom, maks tamo. Nego, reci ti meni ovo. Kakav je osjećaj kad ti godinu dana si u stvari u mislima na drugom mjestu? Mene to interesuje. Znači, ti si tamo neđe i znaš da eto ta eventualno neka povreda, eventualno nešto dobro, eventualno nešto loše, da može da se reflektuje na to jutra tamo, da ti ođe neki nesmotreni potez, udariš nekoga bez lopte, dobiješ nekakvi direktni crveni, to malo si veća zvijezda u momentu nego što jesi. Ti kod da si googlao čovječe. Daj, brate, nisam googlao čovjeka. Pušti me, a to iz ljudske... Dobro, pa ne nego ovaj crveni mi je interesantno kleti to. Pa majke. Dobro, ajde. Nisam googlao ništa, vidio si me gdje sam zadnjih 7 dana bio nič. Znači, kako sve to pod takvim pritiskom, po nekim zvonom, da sebe sačuvaš godinu dana i da se prezentuješ u stvari da daš ljudima ono što su oni, potpisali, platili, naručili, da ti to njima isporučiš što su oni naručili samo godinu dana, bolje pakovano, svježije, pametnije, bolje. Je li to opterećenje? To me interesuje. A ne osjećaj potpisano papir. Pa sigurno da jeste opterećenje. Sad moja situacija je bila specifična, jer onako klub i ljudi koji su bili u tom trenutku u klubu su dosta postupili prema meni onako nefer, recimo. Nisam dobio šansu da igram nakon toga. Prije toga jesam, a nakon toga nisam. Nisam bio ni u kakvom planu, bukvalno. I to je prouzrokovalo dosta stvari koje su kasnije mene koštale, gledajući onako hronološki, a onda u retrospektivi, da je to dosta veliki trag ostavilo na mene kasnije, po dolasku u PSV. Jednostavno, kad godinu dana ti odigraš 2 utakmice od početka i onda odeš tamo, gdje svi melju, gdje su svi na nivou na kojem ti nikad nisi bio i da si igrao sve utakmice, onako to dosta pravi veliku razliku, tako da jeste mi bilo teško i jeste da sam se dosta puta našao u situaciji gdje jednostavno onako došlo mi je da kažem neću da idem na trening, jednostavno ne želim da idem na trening zato što takva mi je situacija, ja da znam da neću igrati, umjesto da znam da ću igrati, da to donosi financijsko, prije svega dobro klubu, budućnosti. Nekako mi je to bilo logično, međutim to se nije ispunilo i tih godinu dana su mi dosta teške bile stvarno jer pukla mi je zadnja loža, povrijedio sam se, pa sam se tu oporavljao od toga neko vrijeme, pa sam se onda vratio, nisam dobar oporavak imao, jednostavno nije to nivo neki ozbiljan bio u tom trenutku u budućnosti, ljudi koji su bili zaduženi za to, nije ih ni bilo gotovo, tako da sve je bilo u nekom stanju raspada tad i milo mi je da vidim da sad nije tako. I jednostavno ti godinu dana su dosta moje sljedeće 2 godine u Holandiji formirale neku podlogu koja je stvarno bila loša. A reci mi, Bijelo Polje,
imaju igrača u PSV-u i ti se jednom vratiš u rodni grad ili se vratiš u Podgoricu, ajme malo te ljepše stvari. Jesi li ti heroj? Mislim, jesi heroj, ali kako se ti osjećaš, znam kako te ljudi, pretpostavljam, doživljavaju mala sredina Bijelo Polje, kao što je mala sredina Nikšić, na primjer, ili Kotor, eto, tako, ili Cetinje, ili nešto, ajde da Podgoricu ne diramo. Svi mi gledamo, volimo da se identifikujemo sa tim ljudima, znaš ih, znaš ga sa tog terena kojeg si pomenuo na početku podcasta, pa znaš ga to odjednom, on je tamo nekakvu u neki PSV, pa je tu došao na ljetni odmor na 5 dana, na 7 dana. Kakav je to osjećaj kad ti sa 18-19 godina se vratiš kući i odjednom svi te se sjete i oni koji su te baš davno zaboravili, ali se sjete neke stvari koje ti nemaš pojma o čemu pričaju, ali oni dobro znaju kako su ti te, nešto ti njima nešto dužno ostavili, tako te neke stvari. Kakav je to osjećaj? Ja eto nisam imao tu priliku da to osjetim sam. Pa eto, pokušavamo drugih ljudi da to izvuče. Pa znaš kako, što se tiče Bijelog Polja, stvarno bi bilo prelijepo da se vratim tamo među momke s kojima sam odrastao, koje sam provodio najljepše godine sigurno svog života. Gdje stalno sam bio sa loptom i sa njima, da se vratim, da im donesem opremu PSV-a, da ih počastim svim što mogu da ih u tom trenutku počastim u toj svojoj ulici. To je bilo stvarno prelijepo. Što se tiče same Podgorice, nisam iskreno nikad neke posebne veze sa previše ljudi ostvarivao. Znam, Vlado, da ja nisam takav tip, da nisam okružen s previše ljudi uopšte, ali ti ljudi koji su mi značajni, oni su već i bili u Holandiji kod mene, djevojka, najbolji drug, još neki drugovi sa strane. Jednostavno, kod njih je sve to bilo normalno, oni su bili dio toga. Što se tiče Bijelog Polja, je stvarno bilo prelijepo zato što vratiš se u svoju ulicu s djecom s kojima si odrastao, sad svi znaju gdje si, šta si, kakav si i bilo je stvarno lijepo jer kada odrasteš s nekim, tu nema neke zavisti, nema neke negativne opšte energije, negativnog postavljanja, to su djeca s kojima si bio na ulici, najosnovnije stvari si radio neke bez ikakve negative, bez ikakvog nadmetanja nekog u nečemu, jednostavno ti si u nekom smislu za njih heroj neki ili ti si nekog za koga će oni kažu ja sam s njim bio u školi, ja sam s njim igrao fudbal i super je da možeš s njima da porazgovaraš, da im pokažeš da si i dalje tu za njih. Možeš ti sebe zamisliti sa 18-19 godina, 20, možeš se sjetiti uopšte sebe i zamisli tako dođeš u svoj Nikšić, u svoj grad i jedno svi te znaju. Bukvalno te znaju. Sad svi znaju. Sad te svi znaju, sad imaš 45 godina, razumiješ? Ali s 20 te niko nije udara utra, kapiraš? Samo ti udara po 2 godina. Ali ili kad ti pođeš... Vlado išao u Kotor na ljetovanje, znaš 18, i onda se on vrati tamo u septembar, neđe pretke izgorele face, ocrnio se. I onda ga pita gdje si bio i sto na Sveti Stas i on kaže jesam, bio sam u Kotoru i ga bravo hrana. Aj polako i aj prijatno. Slušaj, ovo što je meni interesantno, sad si spomenuo zavist, ljubomoru i tako dalje. Jesi osjetio to kao klinac, s obzirom si prepoznat ispred generacije, ostvario si transfer neki o kojem nije mogao da sanja ili da se desi bilo kom drugom, pa i starijem igraču, potencijalnom reprezentativcu i tako dalje i tome slično. Jesi osjetio, ti jesi osjetio to na svojoj koži, na neki način. Sad imamo dijametralno suprotan slučaj, da na primjer kapiten kluba sa 18 godina postaje dečko koji je talentovan otprilike kao što si bio ti u tvoje vrijeme, čak si ti bio možda i izvikaniji negdje nego što je Milić sad u ovom trenutku. Ti si na mala vrata otišao u PSV, a on ide na velika vrata. Potpuno su drugačije situacije. Koliko te to negdje malo ne znam, nije te pripremilo za sljedeći korak. Počeo si nešto tu priču, volio bih da je završiš zato što je vrlo bitna za nastavak tvoje karijere, a o tome si malo govorio. Pa, ja ne znam lično momka koju si pomenuo, gledao sam neke utakmice, tata je gledao isto kad je u Podgorici i kaže za njega da je super karakter, da ima stvarno taj mentalitet koji imaju igrači na nekom većem nivou i stvarno mi je drago da vidim da su se ljudi osvijestili u Crnoj Gori i u budućnosti, ja ne znam, to su sad vjerojatno drugi neki ljudi, neki pametniji, oštrumniji ljudi, neki poslovni ljudi koji shvataju da jednostavno kad ti staviš dijete 17-18 godina za kapitena i pustiš ga da igra sve, da će to dijete svima da bude prvo koje će da pogledaju.
to je neka logika, je li? Kad kažeš vidio ga 18 godina ima i on je kapiten tu u profesionalnom fudbalu u seniorskoj kategoriji. Jednostavno to dijete će bude onako već, njegova cijena raste poprilično. Ako on uspije da pokaže i dio onoga što se za njega priča, samo dio, to dijete će da završi, gdje je on već završio, tako U Dinamo iz Zagreba. U Hajduku. U Dinamo iz Zagreba. U Dinamo iz Zagreba. Eto, još bolje. Prije svega je stekao neko samopouzdanje koje mu je jako potrebno za neki naredni nivo, je li tako? Ti praktično si bez toga otišao i PSV, i bez utakmica, bez nekog normalnog trenažnog procesa, praktično sve što si radio si sam, jeli? Odnosno sa familijom i sa agentom. Da. Pa, eto, zamislite kako se to sve izdešavalo. Neko bi sa strane mislio, otišao je pripremljen i sve to, a zapravo sam klub me stavio u situaciju gdje sam tamo otišao u poprilično lošem stanju, umjesto u najboljem stanju u svom životu. Tako da, izuzetno mi je drago što taj momak trenutno doživljava to zbog toga što će mu to mnogo toga donijeti kasnije, jer on već ima sad 30, 40, 50 utakmica u profesionalnom fudbalu i to iz pozicije nekog ko je vođa u ekipi, makar držeći tu kapitensku traku, i ima već poprilično iskustvo, shvataš, osvojio titulu ili kup, na pragu je da osvoji opet sad titulu. Jednostavno onako ima neki značaj, iz dana u dana se priča o njemu i on je jednostavno spreman da samo nastavi taj neki put dalje. Da li će to biti u Dinamu ili nekom drugom klubu, sad to zavisi dosta od njega tamo i od toga kakav je on igrač, ali sigurno da mu je budućnost nevjerovatno dobru podlogu ostavila. I samim tim smatram da je to put za Crnu Goru, jer Crna Gora i klubovi koji su tu, bilo ko da je talentovan dovoljno da uđe u prvi tim od mladih igrača, ja smatram da je obavezno da on igra utakmice. Znači, obavezno je da nam liga bude što je mlađa moguće i pravila koja su uvedena, da budu još rigoroznija, da moraju mladi igrači da igraju jednostavno, jer će samim tim i ono što je Igor pominjao ranije, neće ih biti 90% u nekim nižim ligama ili neće igrati, nego će svi ti mladi, makar igrati tu, razumiješ, za neki novac od kojeg će moći normalno da žive, igraći u prvoj ligi, mlada će liga da bude, igrači će se prodavati jer se sad sve gleda, sve se prati, tako da mislim da je to sigurno put svake slabije lige i svake manje zemlje. Dovoljno si pametan da vidiš neke stvari i ja bih sad volio jedan tvoj, da mi ti u stvari kažeš meni, ja sport posmatram iz jedne druge perspektive, a to je ta entertainment, business varijanta i mene to strašno interesuje, mnogo više od ove koji ima bolji for, koji ima boljeg agenta i ne traži ti od tebe da upoređuješ holandsku ligu, slovačku ligu sa crnogorskom, ne traži, ali me ovo interesuje, koje zvanje u crnogorskom fudbalu fali. Znači, ajde da imamo trenere, neka ih imamo sa svim licencama, neka imamo menadžere, neka imamo direktore klubova, da ih imamo, mlađi su, sve su mlađi, sve su pametniji, sve su bolji, ali što nam tu fali? Bez šale, što fali da naši klubovi odjednom postanu na nekom nivou, zašto se o tom Dinamu iz Zagreba u jednom čovjeku, kao što je Mamić, jeste, priča da je on preporodio hrvatski fudbal i napravio je veliki biznis, sve to, što mi treba? Jel nama fali psiholog, jel nama fali pedagog u klubu? Možda stvarno, možda to je... Policajac, financijski inspektor. Da, vidi, ne bi Vlada, uopšte ne misli to. Aj, dobro, šalimo se malo. Ne možeš šališ na moje pitanje, šali se na svoje pitanje. Ne mogu od tebe da dođe na red. Moje pitanje je pametno pitanje, tvoje su glupa i na tvoje možemo se šalimo. Ajde, išlo uđe, počeo da se češe, aj. Pa, počeo, ovo smo zgodili kad se češka, brdalite, momci. Da prije emisije. Znači, jesi vidio neku funkciju u svim tim klubovima kojima si bio, koji su sigurno dosta uređeni i širi, da misliš da bi mogla da donese nešto bolje, pa ako treba neki psiholog, da ja i Vlado neki kurs upišemo, dok smo na vrijeme, što ću jutra ti u Sutjesku, ja pođem u Bukelja, nešto kao nekakvi priučeni psiholog, i pričamo s ljudima i od tih ljudi napravimo... Motivacioni govornik. Guru. Ne znam, molim te, ne upoređuj lige, ne upoređuj klubove, ne upoređuj ništa, samo reci, jel nam fali nešto, okej, bolji direktor i bolji sve, ali fali nam neko zvanje. Mislim da nam ne fali znanje, nego jednostavno, kao i svemu u životu, onako imaš neke nivoje. Sad mislim da smo mi na slabijem nivou jednostavno od ljudi koji tamo rade. Nemaju oni nikakvog igrača između linija ili nešto kojeg mi nemamo. Jednostavno imaju ljude koji su
u tom svom poslu koji rade posvećeniji, bolji, kvalitetniji, naučeniji i bolje ga sprovode. I to je sve. Isto kao što je u fudbalu. Crnogorska liga je slabija od Njemačke zato što momci koji su u toj ligi igraju bolje. Sve se na to svodi na kraju. Jednostavno, kvalitet je mnogo bitan. Jel oni igraju, jel Njemačka liga, mislim, o čemu pričam, ali jesu li oni bolji? Pa ne, šale, jesu li oni bolji? Ne mogu da budu bolji samo zato što imaju boljeg trenera. Znači, naši treneri su kvalitetni, ali ovi možda imaju u stručni štab još 7 kvalitetnih ljudi, jedan se bavi samo golmanima, ovdje se možda niko ne bavi jer se bavi jedan, ali se ne bavi troje ljudi, jedan se bavi, dvoje se bave skauti kao protivnika, kod nas se to niko ne bavi zato što nemamo para za to. Je li fali tu nešto da bi mi mogli sa više sredstava, sa svim tim, da dovedemo ljude, bolji fizioterapeuti, bolje bolnice, liječenje, sad da se ne vraćam na to nešto, pa dobro... Igor, hoće da te pita s koliko ljudi si radio u budućnosti, a koliko te dočekalo u Holandiji, kapiraš? Bravo, kako pa, a mene pitanje traje 3-4 minuta, ali Vlado ga prepriča za sebe. Znaš kako, razlike, mislim, da sam otišao iz budućnosti u ne znam, u neki drugoligaš holandski, sigurno da mi ne bi bio sad neka promjena strašna. Međutim, kad odeš u šampiona, Lige šampiona, kad odeš u tim gdje su bili, pazi, Ronaldo, Romario, Van Nistelrooy, Cocu, Van Bommel i svi ti ljudi, to je klub koji je mnogo bogat. I sad u tom klubu ništa ne može fali. Šta god da se desi, ti imaš čovjeka koji je zadužen za strance, koji je zadužen za tebe, imaš 5 fizioterapeuta, imaš 3 kondiciona trenera, imaš 100 trenera, jer jednostavno kad si na akademiji, kad sam ja bio od 18 godina, igrao sam za PSV Young, za taj drugi tim, to je bio u sklopu te akademije. Mi smo igrali na glavnom terenu akademije i trenirali smo na akademiji, koja je odvojena nekih 200 metara od prvog tima. I sad na toj akademiji su svi zajedno. I ti ne treniraš svaki dan, ne treniraju ti isti treneri pomoćni. Jednostavno, tu se mijenjaju mladi treneri, stari treneri. Svima se daje neka šansa i između njih je neko takmičenje. I sad imaš nenormalno puno kvalitetnih mladih ljudi koji su u sistemu jednom jednostavno. Danas si sa U12 kategorijom, sutra sa U15, U19, a svuda se isto radi. I ti niđe ne zaostaješ kao trener. Samim tim, ti to, kad dođeš u prvi tim, ti već znaš sve od ponedeljka do nedelje šta treba se radi, kako treba se radi. E sad, to je već druga priča. Znaš, Belgijanci su, na primjer, imali onu priču, Vlado zna, gdje su stavili da svaki klub mora da igra isti sistem i da taj sistem mora se igra na isti način. Znači, 4-3-3, da bi nakon 10 godina, 12-10 godina, izašli Hazard, De Bruyne, Lukaku. Napravila se generacija koja je bila na svjetskom, bronzana, koja je na evropskom bila ne znam šta. Jednostavno, to je neki sistem koji svi poštuju. Sad u Crnoj Gori, koliko će trenera da u najbitniju utakmicu u sezoni stavi momka od 21 godinu ili 20 godina, gdje mu se radi o glavi, gdje mu se radi o njegovom poslu. Ili će staviti nekog od 33 godine koji igra tu ligu već 13 godina. Znači, nijedan trener neće staviti mladog igrača. Dok u Holandiji on će staviti mladog igrača i da mu da šansu. Jednostavno, tako su naučeni. Drugi je nekako, drugo je učenje, drugi je mentalitet. Boris dođe za godinu dana, vrati se u Crnu Goru sa 3 torbe para i zove Igora koji ima stadion svoj i Vlada koji mu pomaže i Boris pravi klub. I što bi Boris prvo napravio od svog ovog znanja koji ima u inostranstvu, kako bi njegov klub izgledao, a da za 5 godina eto nas kao šampioni Crne Gore. Kako bi ti postavio sistem rada, ne moraš mi pričamo o strukturi, o svemu tome. Što bi to bilo drugačije, što bi ti napravio iz korijena, a što ovdje možda neko nema petlju ili nema znanje da bi uradio? Sad pričamo li o klubu onako od mlađih kategorija ili o prvom? Pričamo o sistemu nekom, ali me interesuje samo to, osim ti mlađih kategorije, to koga bi ti doveo, kako bi ti to koncipirao, što bi to bilo drugačije, što ovdje ljudi se ne usuđuju da urade, a ti si vidio i ti si spreman za takav neki eksperiment. Kao neki vlasnik kluba, eto igra si NFL, možda si igra nekoga menadžera isto, pa me baš živo interesuje kako bi ti to fino posložio sa svim tim tvojim iskustvom. Pa, onako pogledaš malo kroz ove zemlje koje sam prošao, ima dosta klubova koji su krenuli koji su realno mali klubovi. Ja sam bio u Esci, u Španiji, koja u trenutku kad sam ja bio tamo, bila je treća ligaš koja je ušla u drugu ligu,
Da bi u toj godini kad sam ja bio tamo, ušli u play-off za prvu ligu. Kasnije se igrala Primera i sad je već izgrađen novi stadion, novi trening centar. Tamo dolaze igrači na pozajmicu iz Monaka, iz Real Madrida, iz svih mogućih klubova. Znači, onako, to je neki pokazatelj. Sad, kad bi imali 3 torbe para, velike, baš velike, i kad bi mogli da sve napravimo kako treba... U podcast može. Osnovnog... Sve može u podcast. Može. Može. Sport bili i torbe, Prvo, ono, osnovno... znaš, izvuče što ti treba. Ajde. Izvudi osnovno. Osnovno, ajde. Osnovno. Osnovno je infrastruktura, što je Crnoj Gori se popravlja. Znači, prvenstveno mora da imaju dobar teren za trening i dobar teren za utakmicu. Da imaju fin stadion, da se osjećaju kao fudbaleri svi. Druga stvar je da moraju da imaju ljude oko sebe, da u svakom trenutku ti ljudi im govore šta se radi, da nijedan fudbaler ne mora da razmišlja šta mora on da radi. Jednostavno, fudbaler dolazi na posao, odrađuje ga i ide kući. Samim tim, fudbaleri bi morali da imaju neki nivo profesionalnosti koji u Crnoj Gori vjerovatno se ne održava. Morali bi se poštuju neke druge stvari. Treninzi bi bili koncipirani vjerojatno na neki moderniji način. Samim tim bi se i igra bazirala dosta na tim treninzima i igra bi bila dosta drugačija nego što je u Crnoj Gori. Sad, realno. Samim tim, dalje, ako ideš, morao bi da imaš para da dovedeš kvalitetne igrače, eventualno na pozajmice iz nekih drugih liga, koji će doći tu da ti osvoje titulu 2-3, neki eventualni 3. krug Evrope, gdje ćeš ti da zaradiš još više para, i kad već ti odeš na tu evropsku cenu, tu se sve mijenja. Kao što i sam Dinamo Zagreb bio uvijek veliki klub, međutim kad uđu u Ligu šampiona 3-4 godine za redom, ode Dani Olmo iz Barcelone tamo da igra kod njih, jer zna da su tim Lige šampiona i neće on mnogo da izgubi ako ode iz Barcelone u neki tim koji igra Ligu šampiona, gdje će mu se dati velika šansa. Tako da neki moj onako put, mislim da financije su jako bitne, jel, ne možemo sad se lažem, ali isto te neke pozajmice mladih fudbalera iz jačih liga, moraš ih dovući nečim, dobrim stadionom, dobrim uslovima za rad, profesionalnim ljudima u klubu, da jednostavno oni vide da ako odem tamo godinu dana iz neke Češke, iz neke Slovačke, iz neke Poljske, ne znam, ako odem tamo da neću izgubiti, u smislu neću imati da treniram individualno, neće biti niko da mi, neću imati teretanu, neću imati individualan rad s trenerima, neću imati ovo, neću imati ono, već imat ću super teren za trening, što je prvo što ja gledam kao igrač, da su uslovi dobri. Samim tim kojim obezbediš to, finansijski ih potkrijepiš dovoljno, imaš sa svih tih strana zatvoreno nešto, onda možda privučeš i momke koji su mladi, perspektivni, ali ne mogu da igraju jednostavno u tim svojim nekim sredinama, i mislim da tako kreće izgradnja nekog kluba koji kasnije postaje ozbiljen u balkanskim okvirima, što u budućnosti jeste istorijski, ali nažalost trenutno nije fudbalski gledan. Pričao si sad o profesionalizmu, ajde se vratimo na jedan dio koji je meni uvijek bio fascinantan, a to je kako si ti u stvari, kad si potpisao ugovor sa PSV-om, 9 mjeseci, godinu dana učio holandski jezik, koji nije, lak za naučiti, a kasnije, na primjer, kad si opet otišao tu u Huesku, bio si spreman da prvu izjavu na preskonferenciji daš na španskom jeziku. Koliko je tu vremena, strpljenja potrebno, dobre volje, zbog čega si to radio i koliko je teško, na primjer, bilo drugim igračima s našeg prostora koji su se zadesili praktično isto ili slično vrijeme s tobom, da neke stvari ne mogu da isprate na taj način kako si ti pratio? Pa, sigurno da je značajno. Mnogo je značajno i sad sam taj trud koji uložiš, dosta cijene ljudi u tim sredinama. Jednostavno kad ti dođeš i potrudiš se da pričaš njihov jezik, izvjesni nivo poštovanja, ti već i respekta ti kod njih si stekao. A sad to je jedan jako bitan početni korak. Što se tiče društvenog života, jednostavno sa igrači, ako ne pričaju engleski kao što u Španiji ne pričaju, moraš sa njima da imaš neki odnos, ne samo fudbalski, već i van fudbala, jer jednostavno otrenirate, vi ste sat i po prije treninga tu, sat i po posle treninga, zajedno idete u karantini, sve, nećeš da ćutiš sve vrijeme i da ni sa kim nemaš nikakav odnos, i kad odeš onda odatle da nemaš ni jednog druga i nemaš nikakav kontakt. Tako da sam jezik je jako bitan i moj savjet je svim momcima koji ako odu neđe potencijalno ili imaju nešto za inostranstvo, da se jako posvete tom učenju jezika, jer im je jako bitan u smislu ne možeš da odeš na sastanak
gdje se priča o taktičkim stvarima i gdje ti ne razumiješ 90%. Jednostavno ti si u ogromnom deficitu. Ne samo što si u deficitu što ideš iz zemlje koja te neće obrazovati taktički kao fudbalera dovoljno da bi bio tamo, nego ni to ne razumiješ što ti on objašnjava. E sad, 5, 10 puta, 15 ili 20 puta, on će se potruditi da ti objasni. I stalo mu je do toga. Ali već u čovjeku je, ako ja tebi 20 puta objašnjavam i ti nisi razumio, 21. put i opet me ne razumiješ, počet ćeš da mi iritiraš na nekoj toj osnovi, shvataš, jer te nije briga, a da te je briga, potrudio bi se da nađeš neka sredstva da razumiješ sve to. Samim tim jako je bitno u tom nekom smislu da kad ti ne ide dobro, da ti je to neki plus. A ako ti ne ide dobro u nekim trenucima i ako nemaš tu osnovu, to je taj jezik i to neko poštovanje nemaju prema tebi, onda propadaš kao žeton. Znači, kao žeton. Vidi, ja volim žeton, bači pa dobiješ jedan život, znaš. Tako da ti je, moraš da poradiš malo na tim asocijacijama. Ne propada se, žetoni su dobri. Ali vidi kako je to dobro, vidi kako je to pametno, kako je pametno rekao. Znači, realno ima... Šta nije pametno rekao, šta? Pa ima neki stvari što nije pametno rekao, ima nešto. Naprimjer, ono kao 3 pune torbe para velike, znaš, ja bi to... To si ga ti naukao? Ne, ali to se u Crnom Goru radi, doneseš pola torbe... Ne, preznojili smo ga, idi, raskopčao se... U Crnom Goru se ovako radi, doneseš pola torbe, kaže da imaš još 3 takve i kreneš. I onda, znaš, plaču ljudi prvoga. Ovo mi strašno sviđalo. Znači, pa si sad, svi imaju fudbalere, svi sportisti imaju te uspone i padove. Jel, neđe normalno. Pa si sad ono kreneš da padaš, a on u stvari nema zašto da se zakači za tebe. Znači, nepoštovanje prema jeziku, prema kulturi, prema tvom zalaganju i svemu tome. I on što kaže, propadaš. Propadaš zato što je on, a on u stvari vidi, jel, njega, nekog obrazovanije momka koji se ono trudi, koji da se od sebe, okej, ne ide ti u periodu, mjesec ti je pun, ne možeš da spavaš, krvni pritisak, gluposti, i da ti šansu zato što vidi da se ti trudiš. I ti jednostavno u nekom momentu, najkritičnije možda za klub, isplivaš i odjednom postaneš i vrednovan kao igrač, da ne kažem heroj, ali vrednovan i cijenjen i sve to. I to je jedna, ovo je baš bez šale, ovo je jedna od najboljih pouka o svemu tome. Znači, onda se trudiš da daješ poštovanje prema drugima, pogotovo prema starijima, tuđoj kulturi. Vidi, kad stranac dođe u Crnoj Gori, pa krene da ti kaže zdravo, pizza, pivo i to, pa te kupio za cijeli život, jel? A nešto drugo, da krene da uči naše. Stranac u Crnoj Gori kaže pizza, jel? Pizza, brate, pizza i Deutsch. A nemamo me zezati. Vidi, kažeš ti pizza na tvoj Deutsch. Stajem da ga prekinem, moram ga prekinuti. 2 godine u Holandiji, bilo je svega i svačega. Nije ti se poklopilo dosta toga, imao si problema onako sa čudnim sportskim povredama kao što je mononukleoza. Jeli, nije karakteristično baš, jel? Ali bilo je lijepih stvari, svakako. Naučio si mnogo, vidio si neke fudbalere koji sad igraju na svjetskom nivou, poput Wijnalduma koji je u Liverpoolu. S tobom je radio Ruud van Nistelrooy koji je bio godinama jedan od 3 špica, najbolja, jeli, napadača na svijetu. Čak si negdje imao poseban tretman kod njega. Aj malo o tome ljudi, pa neću da kažem ne znaju, ali vrlo malo znaju o tim stvarima. Zbog čega s tobom, kako, zašto? Pa, stvarno sam imao sreće da ta neka generacija holandskih fudbalera, super zvijezda, recimo svjetskih, je u tim nekim godinama počela se baviti trenerskim poslom. Tu je bio onaj Oyer, Stopper, bio je Van Bommel, bio je Heitinga, ne znam, bilo je stvarno dosta fudbalera, Cocu, Van Nistelrooy, Luke Nilis koji je tamo jedna ogromna legenda. Tako da su svi oni krenuli u tom nekom periodu da se bave tim trenerskim poslom i svi su, pošto je jako teško dobiti licencu u Holandiji, imali neke projekte koje moraju da rade tipa godinu dana. Nema ono sad da ti odeš da ispolažeš sve i dobiješ licencu, već godinu dana dobio si temu i svakih 2 nedelje će dođe grupa trenera da te gleda kako ti tu svoju temu sve više i više izgrađuješ. Sad, tema Van Nistelrooy je logično bila rad sa napadačima, individualan rad sa njima. Ja sam bio jedan od napadača koji su bili u tom trenutku tad u kategoriji kojom se on bavio i imali smo stvarno super odnos, znači on je jedna legenda, Manchester United, Real Madrid, mislim šta više u životu možda imaš. I
kao takav je 3 torbe para, jer... Nije nego budućnost, rekao je budućnost. Dobro. Rekao je budućnost. I izuzetno je dobar lik, stvarno je vrhunski čovjek, ovako nije nešto sad nadmen, nije uopšte umišljen, nije, znaš, eto, jedan Bilopoljac, jedno dijete iz Bilopolja je s njim moglo razgovara kao da smo na istom nivou. I sve je bio voljan da pokaže, da uradi za tebe, iako je sve to prošao. Tako da, jedno neizmjerno veliko iskustvo, sigurno. Samo upoznat te ljude, a ne svakog dana radi sa njima, da ti oni centriraju, da daju loptu, da ti govore instruktore kako da je primiš, kako se okreneš, kako šutneš. Znaš, za bezeknuto staneš iz budućnosti koja je u takvom rasulu bila tad, da odeš da ti instruktor govori šta da radiš. To je korak jedan nevjerovatan. Sad što ja nisam imao sreće sa tim svim glupostima koje su mi se desile, to je tako bilo suđeno, šta ćemo sad, ne. Ekstremi su strašni kod tebe, jedan dan ti Vlado Perović centrira, a drugi dan Van Nistelrooy, jel? Da, mi smo se zajedno smo trenirali, sjećam se svega toga. I to ljeto, boga mi, svaki dan je bilo. Pakleno je bilo, pakleno ljeto. Prije si pomenuo da nije svaki igrač za trenera i to neđe je normalno, ali isto tako je normalno da svaki igrač proba da bude trener na ovaj ili onaj način, ako već nije otvorio kafanu pred kraj karijere u neđe kod nas. Ili lounge bar, ako ima 2 torbe para. Dobro. Samo nastavi. Samo nastavi. Ne, mislim da ti kapiraš ovu priču, stvari, kapiraš igru. I svega ovoga, pogotovo što mi je Vlado pričao prije podcasta, ja ništa googlao nisam, što je opet čudno za mene, ali stvarno nisam ovaj put, jer mi je dosta napunio glavu, rekao ne želim više ništa da znam. Ti stvarno razumiješ igru i ne samo što razumiješ igru, razumiješ taj biznis. Nisam te bez veze pitao što bi radio, da se vraćaš kakav bi klub izgledao. Jer stvarno vidiš sebe, dobro, mladi si još uvijek, ali vidiš li sebe kao nekoga ko stvarno može da napravi neku promjenu sutra, ne pričam ponovo o Crnoj Gori da ne misle ljudi, nego generalno u svijetu, pogotovo u tom nekom trenerskom poslu. Jel možeš da sebe prepoznaš kao takvoga ili jednostavno ćeš da se makneš ovoga fudbala kad se završi i da se kreneš glavom njega? Ne, sigurno bih htio da budem trener. To je onako trenutno moja neka jedina, da kažem, ideja nakon fudbala šta bih radio. Iako se nadam da neće to brzo uslijediti, ali sigurno da bih htio da budem trener, zato što smatram da iz nekog svog ugla, kao momak koji je prošao sve ovo što je prošao, a još će proći, nadam se dosta neke momke ću moći da razumijem iz nekog drugog ugla koje smatra da treneri baš zapostavljaju nevjerojatno. Znači, ne samo s fudbalske strane, nego i sa ove druge životne strane, da jednostavno shvatiš da taj fudbaler je u suštini dijete, momak, čovjek koji prolazi kroz neke svoje faze. Jednostavno ja sad kad gledam sebe nazad sa 18 godina, taj period vidim kao da uopšte nisam razmišljao svojom glavom. Znači, kao što nisam bio svjestan nekih stvari koje sam radio, kao da nisam trezveno donosio odluke, kao da nisam analizirao ništa na neki pravi način. Ili jednostavno sam previše analizirao nešto na pogrešan način, da bolje tako se izrazim. Sad, iz ove svoje glave trenutno bih milion stvari promijenio, naravno, u tom periodu. Dosta je u fudbalu onako zasnovano sve na nekim osnovima koji su dosta prizemni, tipa ti mene poštuj, ja sam tu glavni, ako me ti poštuješ, ja ću tebe da volim. Ako me ti ne poštuješ, neću te volim, imat ćeš problem sa mnom. Svi koji su s tobom dobri, ako me ne poštuju, neće ni oni biti u dobroj situaciji. Sad, ako ja tebe otpišem nakon što mi ti odgovoriš na neki nekulturan način jednom na terenu, ja shvatam da treneri moraju da imaju neki svoj status tu, da moraju da budu poštovani, ali isto moraju shvatiti da jednostavno čovjek griješi. Mnogo ljudi je griješilo, evo, Messi, Ronaldo, svi su dobijali crvene kartone, griješili su, grupirali su se, a na takvom su, takav je fokus na njima da jednostavno to ne bi smjeli sebi da dozvole. Sad ako ti neko ko trenira u Grblju budućnosti, bilo gdje drugo, ne postupi kako treba i ti skočiš njemu za vrat i još ga spustiš dublje i dublje, pa šta će od njega da bude? Neće nikad ništa biti. Ne treba da dajemo lažnu nadu, kao što si rekao na početku, ali sigurno da mnogo stvari dublje treba se gledaju od isključivo ti si mi dobar dok igraš dobro, loš si mi kad ne igraš dobro,
onda ću da te sklonim, neću uopšte da razgovaram s tobom. I sad sam imao sjajnog trenera u Austriji, Schmidt, ne znam kako se zove iskreno ti kaže, toliko sam trenera promijenio sezone. Čovjek je došao, bio je u Mattersburgu i baš me oduševio kao trener, jer iako sam se ja povrijedio, u tom periodu nisam nešto previše igrao, svima je posvetio vrijeme, svima je dao vrijeme za razgovor, sve je u stanju bio da se sluša i sve da zapamti i da se prema svemu tome odnosi, da gradi neki odnos sa tobom. Tako da to je neki čovjek u kojeg sam stvarno isto dosta naučio, iako nismo imali neki odnos, ne znam, strašan, ali rastali smo se u dobrim nekim odnosima. Sad pričao si tome da ti se dešavalo mnogo gluposti pod znacima navoda, u stvari pričamo o povredama, nešto što je sastavni dio neke sportske karijere. Danas se živi brzo, mnogo se trenira, moraš budeš posvećen, ti si veliki profesionalac, znam iz našeg odnosa, centrirao sam ti na 40 stepeni, radio si neke po meni sulude vježbe, ostajali smo po 3 sata na pomoćnom terenu, na starom aerodromu i tad sam možda ja tek u stvari i kroz to što si ti meni dozvolio da uopšte priđem i da ukapiram neke stvari, shvatio da nije fudbal samo izađeš, pokažeš šta znaš i odeš kući, opet se vratiš za 7 dana da to odigraš. Koliko te povrede su u stvari onemogućile te da napreduješ nekako u karijeri, da ti se ne poklopi u Holandiji, da ti se ne poklopi u Španiji, pa da dođeš u Slovačku, imaš, mislim za neko ko ima 24 godine, imaš nevjerovatan onako CV, bio mnogo, radio mnogo, a negdje ja imam osjećaj da ti treba 10 utakmica u kontinuitetu, da vratimo se na tih 18 godina kad si bio u centru pažnje. Da si turistički to prošao pa si vidio dosta za 24 godine, a ne živio tamo. Znači to je nevjerovatno. Svaku zemlju, sve gradove. Kako gledaš to? Rekao si zadnja loža, mononukleoza dok si bio u PSV-u koja te vraća praktično restartujete, jel? Sve što si radio, sve što si trenirao, ajmo nazad, sve opet. Povreda ukrštenih ligamenata koljena je jedna od dvije najteže sportske uz Ahilovu tetivu u Španiji, silni oporavci, treninzi bez lopte, sa loptom, van tima, pa da se uklopiš, pa da te zavoli trener, pa da te shvati, pa da čuje tvoju priču. Koliko to sve negdje naporno, koliko donosi stresa, akumulira, kako da se brani čovjek od toga? Pa, teško, baš teško. Iskreno, kad toliko vremena provedeš u tom nekom periodu treninga i vraćanja, stalno nekog vraćanja, sigurno da uvijek si van tog nekog procesa, kad svi igraju utakmice, svi se spremaju za to, svi su ušli u taj neki ritam, ti si na tribinama sa strane, gledaš, na taj dan kad oni igraju utakmicu ti treniraš. Dosta je to komplikovano samo po sebi, što se tiče psihičke strane, a fizički tek da ti ne pričam, povreda koljena, ja se divim momcima koji nakon 5 mjeseci ili 6 vrate se na teren, igraju stalno utakmice i to mi je stvarno nevjerojatno i žao mi je da vidim da takvi momci kasnije opet dožive te povrede ili neke slično ozbiljne tim, meniskus ili ovi bočni ligamenti ili ahilotetiva ili nebitno, da jednostavno svemu tome treba dati neko određeno vrijeme da sam organizam se vrati u neku svoju normalu, a meni je trebalo stvarno dosta. Ja sam krenuo nakon 6 mjeseci da igram i sve, da se vraćam i to, ali sigurno 1,5 godina nisam osjećao da sam pravi, da nisam imao svoju brzinu, eksplozivnost, oštrinu, slobodu uopšte u igri. Baš onako dosta me to unazadilo, poprilično više nego što sam mislio da će. Kad sad si pomenuo oštrinu, agresivnost, malo prije si pomenuo to da si neke stvari preanalizirao, prije nekih mjeseci i po dana pričao sam s Andrijom Delibašićem o tom trenutku kad ti kao napadač trebaš da daš gol. I mi sa tribina ili negdje u nekoj fotelji gledajući taj TV prenos, mi mislimo da je to samo malo pored njega i to je to. U stvari su ti se sastavili pritisci, svi očekuju, ti znaš da je to možda jedna od 2 šanse koje ćeš imati za čitavu utakmicu,
ti negdje pokušavaš da daš taj gol koji ne može da dođe, misliš da ćeš da prekineš neki loš niz, što kaže Igor, i pretpostavljam da je mislio o vrećama para koje te čekaju, treća vreća para, ako ga daš. Koliko u stvari to komplikovano kad sa sobom počneš da razmišljaš, sad kad dođe ta lopta s te strane, ja ću da uradim baš to i to, pa koliko se to često poklopi ili se uopšte ne poklopi u životu, nego moraš da radiš po nekom instinktu i da je mlatneš pa kuđi uđe. Pa sigurno da je što više razmišljaš što je gore, jel? Nekako u sportu koji je tren za trenom, akcija za akcijom, sve se novo dešava, samo razmišljanje o svim tim stvarima koje su se desile ili koje će tek da se dese, tebe vade iz ovog sadašnjeg trenutka u kojem se sve i dešava. Tako da, ne znam šta ti Andrija rekao, tata mi pominjao s ti mali intervju i da je bio super, ali sigurno da što više vremena imaš da razmišljaš, to je gore u nekim tim situacijama. Upravo je to rekao. Da je najteže da daš gol kad kreneš sam s centra i imaš samo golmana ispred sebe. A da je najlakše kad ti malo odskače pa samo prebaciš preko golmana. Eto, to je to. Ali pazi, sva rutina... Izvini, sva rutina treninga te u stvari dovodi do toga da ti moraš mnogo da razmišljaš prije nego što dođe taj trenutak. Pričamo o tim centar šutevima, nemam pojma, ti si toliko bio precizan gdje ćeš da staneš, da razmišljaš o štoperima, da tražiš prazan prostor, da ovo, da ono, i potrošiš toliko treninga, toliko vremena, a na kraju se sve svodi možda na to da ne razmišljaš o tome. Kako sukobljene su to meni, moraš malo da mi objasniš šta se sve dešava u glavi prije nego što šutneš tu loptu. Pa nekako najbolja kombinacija je sad da radiš kao što smo mi radili, da se ubijaš od tog rada, da se stavljaš u sve moguće situacije, bar ja tako mislim, ja tako radim, da se stavljaš u sve moguće situacije u koje možeš doći, centaršuteve, rane, na drugoj, na prvoj stativi, da to na treninzima do iznemoglosti radiš. Jednostavno kad krene utakmica da uopšte ne razmišljaš ni o čemu tome, jer toliko si puta bio u toj situaciji na treningu, zato i služi trening, da se dovedeš u tu neku rutinu, da jednostavno kad ti već ide ona lopta ka tebi, ti klikne ti, to je bilo već 100 puta, 200 puta i znaš šta treba da radiš. Tako su to najbolje situacije, neke kojima se sve brzo izigra i jednostavno ti si samo tu da odraguješ u trenutku. Kad nema pripreme neke, zato je penal težak, zato što ti se namjestiš i gledaš golmana i djećeš tebi pogotovo, izvini. Pa dobro, ja penale ne štira loše. Ali trening, ja? Jednostavno drugi je taj proces. Tako da najbolje je da treniraš što više da bi po automatizmu radio neke stvari na utakmici. Super. Pitanje od mene, možda i posljednje. Dakle, fudbaleri, poluvreme, gel za kosicu, losion, češalj neki, uvijek obrijani, sređene bradice, gete, do koljena onako fino, pa se popravlja, pa izađe na teren, pa se još malo popravlja, pa odveže vezice, pa je li stvarno vi to toliko razmišljate? Ne vi, svi, sad, generalno pričam, zato što si živiš sa 20 momaka, jel? Živite svi zajedno, pa možda mi uzmeš neki taj procenat. Koliko su ljudi svjesni svih tih kamera, svih tih žena, fotoaparata, agenata, Instagram profila koji gledaju, čekaju svaki njihov... Hoće Igor da te pita koliko je svima bitno da dobro izgledaju na terenu, a da ne razmišljaju možda negdje o fudbalu. Ne svima, no koliko ima takvih ljudi, koliko ima takvih, da. Koliko si kultura fudbalera promijenili fudbal uopšte zbog tih silnih kamera koje se... Ja da postavim pitanje na moj način. Ne, brate, stani, ajde. Pa, i evo to što je Vlado pitao, to te ja pitam, ali na moj način, znači ovako, i jesi li ti jedan od tih, eto to je zaključak. Pa nisam sigurno jedan od tih što se vidi ispriloženo, jer pa srijećeš dosta ljudi, naprimjer ja imao sam saigrače koji su se lickali i namještali sve, frizuru i čuda, ali izađu na teren i ljudi istrče 13 km i izudaraju sve živo oko sebe i oni se ubiju od rada, gdje se to jednostavno onako ne poklapa jedno s drugim, jer ali danas u današnje vrijeme svi žele da izgledaju najbolje što mogu i tome posvete dosta vremena, ali ja mislim kad krene igra
ne znam ko je sposoban, osim eto, recimo Ronalda, ko je sposoban da razmišlja o izgledu u toku takvih stvari, jednostavno previše si obuzet važnošću utakmice da bi sad razmišljao kakva ti je frizura. Znam, Kažem ti, on je stvarno specifičan. Da, ali za to služi poluvreme, valjda. Da se namjesti frizura, jel? Ako se ja dobro razumio, pravila igre. Ko je dovoljno odmoran na poluvrijeme da može i o tome, on to radi. Znači, poluvreme presvučeš dres, ako si gliba, gete ili štucne, što bi rekli komentatori, i iščetkaju se kopačke i izlaziš na polje u drugo poluvreme sa novim karticama u aparatima i nadaš se pravom fotki za Instagram večeras. Boris, malo smo pričali u stvari o tvojom trenutku u fudbalskoj karijeri. Ja nešto, čak mi i drago, jednostavno i kad sam razgovarao s Igorom vezano za tvoje gostovanje u podcastu, želja mi je bila da pokažeš koliko si širok sa interesovanjima i koliko drugačije, pod znacima navoda, razmišljaš o fudbalu, životu i sportu i tako dalje. Zato i neću da te pitam gdje si, šta će sljedeće da se dešava i to za kraj. Uglavnom, moje omiljene za kraj je 3 najbizarnija mjesta gdje si igrao fudbal, gdje ti je bilo onako čudno, jako. I 3 najljepša mjesta gdje si igrao fudbal, gdje se osjećao ugodno. I koji fudbaler možda na tebe uživo ostavio onako neki utisak da ono kažeš ili mlad ili nešto, ili da si prepoznao nekome nešto. Jer, na primjer, Bergwijn, koji je sad u Tottenhamu praktično bio s tobom u toj generaciji Young PSV-a. Ajde malo o tome, za kraj. Pa da se istuširaš, pošto smo te preznojili. Pa 3 najljepša mjesta. Sanchez Pizjuan, proti Sevilje, proti Saragosse La Romareda je bila full krcata puna i atmosfera je bila top. I 3. mjesto, pa ne znam, stadion Slovana novi je super, Las Palmas, stadion je bio ekstra, šta je još bilo, Rapid, Beč, Salzburg. Pogrešno smo čega pitali, ovo je proputova svijeta, druže. Mi obično pitamo ljude odavde, znaš. I on, Zadar, Split, znaš, a ovo, mi ćeš pitao... Gdje ti je bilo loše? Gdje ti je bilo ono kao, što sam došao ovdje, mislim, ajde da nekako... Možemo da uključimo i Crnu Goru, znaš, kad je mogao Johnny da pominje Nikšić, možeš iti negdje, ne znam. Znaš kako jedno moj kum koji je igrao za Čelik, otišao u Bijelo Polje da igra protiv Jedinstva, ja ga pitam, kume, kako je bilo, on kaže, fenomenalno. I sad ja znam da je on pun ironije neke, one tipično Nikšićke, ja kažem, kako bolan fenomenalno. Veli, ja i lijevi bek se sakrili u žbun, nit nam je ko dao loptu, nit se ko okretao prema nama, jer valjda nije bio pokosio neko tamo nešto, ne znam, tu njegovu stranu desnu gdje on igrao. Ajde nešto, neku anegdotu, nešto, bilo šta za kraj. Bilo što da se mi nasmijemo, jer Vlado nigra, ajde nešto. Ne, ozbiljno, stvarno, proputovao, Sigor kaže, stvarno ovo fenomenalno je kad pogledaš. Znači Holandija, Španija, Slovačka, Austrija, sad opet Slovačka, bio si na pripremama svuda, igrao si čak i onaj golf fudbal, dok si bio u Holandiji, bilo je tu stvarno fantastičnih nekih priča. Možeš i neku bizarnu, a možeš i neku koja na tebe ostavila utisak. Široko sam ti dao. Pa ne znam, od ovih bizarnih, pa recimo u Slovan je dosta bizaran klub sam po sebi, jer to je susret nekih popuno dijametralno suprotnih stvari, da je to klub koji ima stadion vrijedan Lige šampiona, kojem su financije izuzetno dobre za ovaj dio Europe, pa i za neki ozbiljniji dio Europe. A to je isto klub koji na nekim drugim organizacionim stvarima kiksa dosta. Bizarna mi je stvar bila, smiješna, sa igrača imam jednog u Slovanu, Nono se zove, Španac, koji je igrao za Betis. Igrao je 2-3 sezone za Betis. Igrao je protiv Neymara, Messija, Ronalda, bio je standardan sa 19 godina, Manchester United ga je tražio, međutim, on je teška vladovina. I na kraju je završio u Njemačkoj, iz Njemačke u Mađarsku, iz Mađarske je došao u Slovan. I otišli da igramo za B tim, jer nismo igrali za prvi tim u nedjelju. Igrali smo 4. ligu, 4. ili 3. 4. ili 3. ligu. Uglavnom, to je regionalna liga, svi koji ne igraju igrači, u subotu igraju tamo da igraju u nedjelju.
i otišli smo da igramo znači na livadu, najgoru na svijetu moguću. Autobus ne može da priđe stadionu, što je zaglavio se u ulici nekog koja prelazi tamo, on gleda i gledao mene, a priča španski. I kaže, brate, šta sam ja radio svog života, šta ja radim, ođe, majko sveta, ali popuče krenu utakmicu, opadam u kosa, znači katastrofa, totalno. Koji lik, to mi je bilo bizarno, ono, gdje život sve u nekim trenucima ide gore dolje, a on se sad se on vratio i igra standardno u prvom timu i vjerojatno će da se proda neđe, jer CV koji ima je nevjerovatan i kvalitet koji ima je nevjerovatan, ali koliko nisko možeš da paneš u nekim trenucima i opet da nastaviš. Vlado bi te još pitao, on voli još jedno pitanje, što mislite o vlasniku spomenara ovog, znači to je taj njegov pitanje za kraj, jel, kao... Ime prve simpatije i to, ali nećemo. Vidi, meni je bilo zadovoljstvo što sam te upoznao, to je prva stvar. Ja obično dovodim ovako ljude da jedni drugi upoznajemo, sklapamo ta prijateljstva i bolje nego da smo se konektovali na Facebook, Instagram, Viber, ovako je bolje, ispričamo se, vidimo se i sad se znamo. Dosta mi Vlado pričao o tebi, ti si potvrdio sve to, pokazalo se još jednom da Vlado umije da izabere sagovornika. Poruke koje mi šaljemo generalno su pozitivne poruke. Sve što si rekao, itekako ljudi, djeca, pogotovo mlađi, treba da čuju, imaju da shvate. Stariji isto šta mogu da čuju i da razumiju. Za kraj, ništa što se nas tiče, mi imamo samo na kraj, eto, kad se ti budeš pozdravljao s nama, to je jedino na kraju da kažem, kad je bilo lijepo i sve to, kako smo mi fenomenalni sagovornici, najbolji podcast u koji si ikad gostovao i kad ti god budeš nam trebao da si ti tu slobodan za nas, eto to neđe, ali svojim riječima, ne ovim mojim, u svojim riječima se ti nama zahvali i pohvali nas i nama to znači. Mi ćemo na kraju sezone izvući sve te krajeve, spojiti u jedan i na Facebook stavimo i mi smo diplomirali, druže. Jel to? Evo, mikrofon je vaš. Mikrofon je vaš, izvolite. Pa ništa, super iskustvo i za mene stvarno da, eto, dobio sam neku platformu da kažem nešto što mislim, da neki ljudi me upoznaju na neki drugi način i da se ovako ispričamo fino. Nismo imali priliku ni mi Vlado odavno, a i Igore mi da se upoznamo i da ispričam i ja svoju priču neku i da ljudi vide šta se sve dešava s neke druge strane i da ne misle samo, eto, on je tamo, ima dobru platu i njemu je fino, ne mora da radi ništa. Bravo, lako je da njemu. Jednostavno to nije tako i da je život dosta onako težak i da si odvojen od porodice dosta vremena i od djevojke, od prijatelja i da sve su to neke žrtve koje se podnose da bi se na nekom, da se napuni 35 godina, da bi ne bi morao da razmišljaš mnogo o tome šta ćeš dalje. 2 ili 3? I više. Bravo, vidiš, ima. Vidi, završavamo, pa neću da te pitam, ali ljudi stvarno to nekako često zanemaruju činjenicu da ti, na primjer, počneš da igraš fudbal sa 7 godina, završiš, ako bude sreće i zaobiđu te povrede, sa 37, jeli? To je čitav život, neđe penziju si zaradio, baveći se nekom profesijom, jel? I nekako razmišljaju fudbalerima dosta plitko i površno i meni je drago da su ljudi dobili šansu da čuju u stvari koliko si ti onako i širok i svestran i koji je taj tvoj social background koji je danas jako potreban da bi se uspjelo ne samo u životu, nego u sportu, nego u životu i da u stvari najbolje godine pred tobom su, jeli? Samo treba ona šansa, 10 utakmica i 2 gola, jel? Da. Jedan je dosta danas. Ništa, imaš novog navijača, ako ti nešto znači, a znam neđe da ti znači, sad ću onako malo da te, da vodim računa više i neđe ću da te šerujem i neđe ću da pričam, upoznao sam moga momka i super i obratite pažnju i ne znam što drugo ti kažem, osim stvarno da se zahvalim i ovo je jedan fenomenalan završetak ove sezone sa jednim prepozitivnim i pametnim pričama i čovječe 14 ljudi nije niko glubio na kraj. I na kraju smo nas dvica glupi spali. Na kraju smo nas dvica... I vidi, Boća, sad će da ti krene, znaš, od kako sam ja počeo sigurno da se družim, mene je krenulo ko što vidi. Da, sad kako si počeo ti s Vladom, uzimam Vlado to drugi, a mene nije krenulo od kada počeo samo da se družim, ali o to potom. O tebi je nizbrdo kao. Ništa, pozdravljamo te nas dvica, mi ćemo da odjavimo špicu, ti stavi taj stop i send Vladu i čujemo se. Pozdravi Danila puno pa se gledamo kad dođete. Eto tako.
Ćao. Važi se. Hvala puno, momci. Ćao, Super je bilo. Ćao, Boti, čao. Ćao. Sad će Igor da klikne na stop, u stvari već je to uradio. Boris. Nisam stavio start. Dobro, možemo opet, da nema veze. Eto, to je to. Negdje nam je želja bila, meni stvarno bila želja da se ispričam s Borisom i za nekoga drugoga. Moja pozicija negdje televizijskog voditelja, sportskog novinara mi dozvoljava da upoznajem različite ljude, karaktere, temperamente. I on je onako uvijek nekako bio, kako ti objasnim, ljudi su ga potpuno pogrešno shvatali, znaš, on uvijek nekako ljudima izgledao kao nadmen, arogantan, kao, evo čuo si, ne druži se s previše ljudi, ne širi taj krug ljudi koji ne vjeruje. Imali smo takvu podcast. Imali smo. Znaš, a svi su uspjeli na svoj način, vidiš, ali očigledno je to formula uspjeha. Vidi, a neko za koga ljudi smatraju da je nadmen, da je arogantan, možda samo na veći level od njih. Možda. Imam osjećaj da o sebi pričaš pa neću komentirati. Ne, ja da ne bio, pričamo o njemu, da pričamo o tome, baš ljudi misle da se arogantan, pa ljudi baš ne misle da se arogantan. Ajde, završavamo ovu sezonu tako što ćemo se zahvaliti u braći Šeter. Pa ćeš tako završi sezonu? Da. Prekinuo si me u pol rečenice. Ne, nego ja ću moj dio da završim. A misliš da Borisu da pričam? Borisu pričam. Boris, ako nisu shvatili za ovo sat i pol vremena koliko on genije, to je... Pa nisu, moraš ti da kažeš genije čovjek. Moraš da kažeš. Vidi, čim su podcast, čim je završio podcast, on je genije. Čim ti puštiš ljude da sami zaključuju, sve pođe naopako. Znači, ljudima moraš da ponudiš zaključak. A oni mogu da se ne slažu s tobom. Znači, ja zaključujem, ne znam je Boris genij, nije Boris genij, ali da je Boris jedno vaspitano, što je broj 1, jako važno, pomozi mi malo. Neću, bro. Inteligentan, jeste. To je jezica. Školovan. I to je jezica. Sa 2 jezika, se dobro razumije, španski, holandski. I engleski. Engleski ti je default. Pa dobro, ali tad, prije 6 godina... Slažem se, znači sa 3 jezika naučena, da bi on dao na važnosti ljudima od kojih ide domaćina. A računaj sad Slovačka isto. To ne može da bude loš čovjek. Ne znam, neka ljudi mjere, neka sjeku, neću ja da se previše oko toga nerviram i šekiram. Braći Šeter se zahvaljujemo na gostoprinstvu. Kimbu se zahvaljujemo na silnoj kafi i braći Šeter se zahvaljuju Kimbu na kafi. Zahvaljujemo se Red Bullu zato što nam je dao neke momente lucidnosti kad smo možda bili na izmacima snaga. Ja sam rekao to iz Igora, da se razumijemo, pošto on trenira, znaš, sad je počeo da masu podređuje definiciji i tako to. I eto, ne znam kad ćemo se nastavimo da se družimo, ali da, Lamija Kaza, Maji Majer, koji ćemo morati da tagujemo svaki sljedeći post, da nam se ne bi ne ljutilo. Ne ljutiš se ko taguješ. Tako da, mislim da je bilo lijepo, eto, to je to. Ne znam kako je bilo braći Šeter, nama je bilo okej. Gostima je bilo dobro, uglavnom, sa svima smo u kontaktu i dalje. Ja se nije toliko naljutio na nas. I eto, mislim da grijeh što prekidamo, neđe smo se zagrijali, postavili neke stvari na svoje mjesto, ali to je to. Možda je dobro da malo odmorite od nas, pa ćemo se mi brzo opet družiti. Vidi ovo. U zadnjih 5 dana sam dobio veliki broj komentara vezanih za podcast od ljudi koji ga nisu slušali, koji su počeli da ga slušaju i od ljudima koji stvarno cijenim i vjerujem da to što radimo. Dobro. Jako su lijepi komentari i jako su ohrabrujući komentari. Završila se ova sezona. Ti kada pričaš o turističkoj u Crnoj Gori sezoni. Jako se završila ova sezona i treća čovječe. Pa sad ovo. Ćemo li plakati? Nećemo da plačemo, ali ja mislim da ovo nije kraj, da ćemo morati da izmislimo neki summer specijal, jer toliko nas je dobro krenulo. Vidite se u šolju, jel? Da je greo te ovo pušti do septembra da preleži. Ne znam. Znaš? Ajde, ćemo, pričat ćemo, vidjet ćemo. Zaključak. Gdje je tu šta, kome, dragi naši slušalci, ako vam se sviđa ovo što čujete, vidite, stavite like. Ako bi još stvari da čujete video ovakvih, stavite follow ili subscribe. A ako bi voljeli da i drugi čuju i mislite da je njima dobro, stavite share.
Ja se naježim, kako sam ovo ponovo skockao, pazi, nisam jedno 4-5 epizoda. Ovo predigra, znaš kakva bila, sad samo još ženu da nađe. I još ništa, znači, like, share, subscribe, što bi rekao Vlado Perović, ja sam ga malo raširio. Eto tako, gledamo se, držite se, budite dobri, pametni, nemojte brzo niz ulicu da vozite i to je to. Eto tako. Sezona 3, epizoda 14, pozdrav ekipa. Hoće Peroviću! Do septembra, brate! Okinut ćeš ovo, šetam! Kidaj, idemo doma, kupi kablove! Kad se kaže hvala brati! Hoć! Motaj kablove! Idemo! Motaj kablove! Izneso smo ga, druže. Dva čovjeka, dvije vizije, zajednička misija. Igor i Vlado predstavljaju Igora i Vlada. Pri upotrebi detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na podcast posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom. A da vi rečem...